Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno. Beshi borom borom no boyshote chenanike sara phayo Baba Goria. Baba Goria Thaimani shalna rege shora kuma jewelers bakhatri chate lukurogno marata hamte amjar maya phayo. Baba Goria jotoni nukungo mai farko phangkalange haina saya talange thango. Hainu hai TR01AU1872 marani Khungsa damper Malkhung te AS11W3887 marani Khungsa bike Malkhung Naharlalai Thailaimano Thwikha Khoroksa Sikla Mongnir Moldash Patimung Pani Sagor Thanani Assam Agortala Lahar Kotora Paitako Mangkatino postmortem ni bagai telangjaka Pani Sagor Sakhamnoga Hasno Shalbrumno Thaglia Lahar Patimungo Klai Langma Arimani Eba Shagodu Humanmani Koktoma Kasoi Faimani Aba Haikino Haino Hai Lahar Patimungo Klai Langma Arika Khoroksa Siklani Aba Haikino Chashal Chanjurawa TR01AU1872 Marani Khungsa damper Malkhung te AS11W3887 Marani Khungsa bike Malkhung Naharlalai Thailaimano Thwikha Khoroksa Sikla Patimung Pani Sagor Thanani Uptakali Seliti Camp Gana Assam Agortala Lahar Kotora Aba Hai Lahar Patimung Nukahan Keno Amsani Lukuro Koktumar Horka Fire Service Day Police Rokno Patimung Koktuma Mankino Patimung Tharo Thangshogita Police Forensic Team Day Fire Service ni Adong Rock Paitoko Mangkino postmortem ni bagai telangjaka Pani Sagor Sakhamnoga Aba Hai Patimung Nugoi Nukuni Borong Bisingo Nuzaka Khakamong Oshala Aba Hai Lahar Patimung Patimani Nurugai Amsani Lukurok Lahar Kasulaika Aba bai khakni bakhakno muthak jaka thanglai su Patimungno kitingai amse ganangai nukjaka ufla kafla Bureau Report Chini Khorang